Hakde por ngan batai pi kumno ban penbek sai kedui tara kabalong hakene gejing theo mo kidon ru kidui tara kaba philap ba kiksai jung ki kine kidon marjan tidak penta kedui tara kabalong hakene gejing theo kadon pat da kawai kar kombat kinde sautali nang ne kine kimba phi bat kite har kine ne artali kidei ki bayarap yangi hakaban penbek ki kisai dei nang ne bangin la ek ban pen e rane penjam ye ki kisai jung kedui tara habang item ke kedui tara ngidon kam bentip ye ki kinut ki badan hakine ki sautali ki kisai mo une wanang kong baar balai bat basau banyo e kasur ke babek jong kedui tara ngidon kam ban penbek ikini sautali kidei ban yo keju kasur kenang ba kila ban penmi e kasur ke basngeu tenak how de une sai basau kidon kinut kibajam mangne kidon kibajam hau ne sai hangne pade kidon kiba e mo ki high octave ne kilo octave hangne pada kidon ki medium hangne ba lai pat ne ba a pamantangin pe kumno ngila banyo ai kito ginot sangno ki chong kito kat hangne mo tau uso udon hangne uso de bangyo da ka bangi shoot tit free ya ne sai so hangne pat udon ula nyon yung ne pnyo ula so la hangne don ti udo pada ude mio ada bengitit free yang ne sai ba lai ure pada udah nang ne mi so pat udah bangi shoot it free yung ne way fa so kon mau so ngihaban tit free yung ne so ngadang inyon yung ne hay ne bentang yo la so la hang ne don ti sur jong kedui tara kaba ni klem pat penbek yaki kini kiksai baro tas ngap kelong kumno mo kamlong ke besau tenat kam penmi ingi ke sur ke besau tenat kum tagi dan kam ni ke penbek ikini kiksai kenang bah bangi dam niyo e kata kesur ke bangi seuhun ke pat ke bangi seu tenat teban penbek ya kena kedui tara ngin pendan kam ya une in sim da kesur jong kisi tang liyo tau do jungi ulong kata mo do jungi ti ban penbek ya kini kiksai ban penbek ya kini kiksai baro
ngihap ban sim nang neu de ban long bass jung ne number 3 te hang ne ngin tit penyo shwai ke sur jung do nang tu pada ngin sa chim pat ye ki we pat ke sur te mentang la dia ban tip hakano ga jaka ba ki don gitu kinut te kala sup ingi ke bangin penbek no ya ke duitara ban penbek ya ke duitara ngin sim tang artli kinut udo ba uso te ngin wat shwai ke sur jung udo medium wah udo medium niyo naga bangin tit free ya ne kusai uba lai to Coba ngakwa itu belum kata do so juga pat udah belum do so mentapat now ne do ngan wat saja sur jong so medium do mi so di belong kata mi so tinggi haban pen e sekalian so do mi so now so pada ngin wat ika sur jong do hai so la ti do jing de belong kata do mentang la ada berpembek itu kinut yang tersang berpek kasur jong ritara kalong am ke basung tenat to bentuk kamba cucu la da kala bek ne kam bek ngin tiu ne gitu kinut menek so la ti do re mi fa so Kamut kedui terajungi mentah kalabik indangi temru kalami kesur besok tenat. Blesi pun parlok na punta ke jumpi kan nega video nangai tara ba feedback ya kan nega video pin salah man penbek ya kiksai jong ke ditara ke jumpi bat ha ka nega teo ke ban sawan pat nan penmi sakawi ke video ke ban ikai ngi kumno pengin tem ya ke ditara namar abang ila nang ban penbek ya kiksai dan kamru ya ban kumno ban tem nang ba kita gi nang jungi kumbong aktin we makin long komplit ke ina nang ban penbek pakin penang ru kumno ya kalau ngin tem ya ke ditara tidak dapat subscribe ke channel ke jonga so bawan subscribe